Yes, je bent live. We zijn live. Live. Aloha. Con estemta, como te klinkt, Chel? Mita te nerida bonbon. Sì, Rita ta mita te nemi bon sing echo? sigun ami mi te tendendo bo hopi bon. Okay. Chel, No kom ik twijfel. sì. Chel, conta-nos que como tem outro simang. Nós está nieuwsgierig. Otro simang nos naman pape over de jeugdzorg. Nos ting Marvin Asoro te gast. En to eten die ene nang, ja, hoe zal ik hem noemen? Eigenlijk een activist, kan je bijna zeggen. Het ding zijn website kuta niet, maar niet zo jeugdzorg.com. Ja. En toen het is bezig te pleiten voor veranderingen binnen de jeugdzorg. Zouden we die toerin te pleiten, voor mensen maseng. Pero tu tenka bing maseng, tu go bira mapio. Dus mensen bij back to basic. En toen daarbij explica nos kiko su drijfsferen anta, en toen con esta kere con nos po mandreche jeugdzorg. Voor een betere toekomst. Oké, pas sombra nos in de nang, un tin leiku jeugdzorg. Niet pio. Maar toch? Well. Mita mira. Penso sei, ora. Mita mira conosci un viewer te wak. Pero e viewer kita achter de schermen. Pas ombra. Zeta meteen. Dus in nota sali in beeld. Kingeta. Dan lagi wak achter de schermen. Basta mira con onze test. Mi quiere puntra si is geluid stemnang te zuiver. Dat is het mi issue ahora aqui. Waarom ik in mijn... Dito no po belking kuta even snel of man na un app en dan subir bij Facebook snel pa waku nan de tende e sonido sita bom, want dit is een testing. Barbara Koeiman, bon tardi. Bon tardi. Barbara, contact e geluid. Tanto Dimi, anto die Chel Magdalena. Het duidelijk, bevestig me Saki, please. Nee, wat het reacciona, mira tres kijkers, pero mira geen namen. Ayer, la mi aprovechar, pues uma bisa chelo orei. Sorry por me interrumpir, sorry yo, Eva. Normalmente, or nos bij live met tambe po mira kitinski be about. Dat heb ik niet. Ese simi no po wak, gisparita sa. Sì, no, corretto, per sombra mi nuende no pone in un commento aqui. Wak a trobe eta bom, però trobe the Facebook user. User, klopt. Soli love, masha danki pa doen feedback. In verdad nos ahanya melding ave me hinta ku Facebook ting issues ku tapesei tasali Facebook user. Saludos di Gwendolyn Leo. Danki. Per reaccionar, dus ja, mi tahanya hopi jammer ku in number nang noto sali pues cosa que da maneta clandestino no sta. Da Facebook so falta. Facebook. Pero danki ku bostante. Ato ja, awe noche mitari 8 meeting gente casi gente elenco di comedia Bada Natambu di Kenneth Lopez ato tapese no se disdina test so ayera helaas mita tingu cancela e programa com mita tingu ta hopi interessante bom pa nos hende nang anto manet chel mesa bisa riba su TikTok plukka Paka. Nee, waarom ik pluk maar. Waarom ik ben. En
Bisa na te kiko mo bisa riba TikTok. Is een pak wat je kan pakken om jezelf te kunnen verbeteren. Zie. Men jara song in besi e programa jayera kuno por by door. Sorry, jara song award mitari 8 nos tabay ting stichting Okan. Anto e tema di botin problema financiero. No desespera, no ranca boca bay, no que water tene. No vira loco. No vira alcoholista. Tin solution, tin genter un team di volontario para sostener nos hinenan kuta ding e problema e pa un solution. Manera Lionel Bisa ku nanota banco, nanota makelaar que men sen papaga turene nanan debe of makelaar camina turene po hay un cas nano por, pero sí nan po ayudabo e camina pequena para llegar não solução, pero wel en suar bom me setim paciência. Paciente e tá põe isso daí? Praça-me duro e a noite tá fria. Vai. A noite tu vira frio, é verdade, dentro dia mesmo tá frio. Eu não é, tá me com bate aqui, será? Shona mama é me tá estiva, né? Pero o sea, acaba. Está dentro coxina aqui resta. Wel, no, que men, a noite jonang, nós também tem Kenneth Lopes com enter su elenco para bim papia di e comédia com bese kita vai começar rond Holanda kuyama Bada Natambu. Dat die kon eigenlijk simpel in Bada Natambu. Dat die kon, met een shabaniot. Tjel, abo bisami die kon simpel in Bada Natambu. Meu amigo da quieto pa sombra met een soort van gelinkt ergens. Que me di, ik get a kid. Pero timba da bara dat mo verdad. Pero die kon. Oh ja, het is juist. Weet je wat het is? Tamboe, ja, nota lo cual het tabata. Ja, ela vira coos ku punya ku kiko en bota trek certo hene na. Ku ja, timbiana no te chama na cabeça, então sacava tiki explosivo. Dus ja, dan je trekt aan wie je bent. Nou, dat is het, hè? Wel zie, que men, ja. Ook jammer, maar het algo di cultura. Sì, da nos cultura, a mi no sabe sombra, a mi no sabe tambu, sombra, a mi tin chang, dus a mi bewaila tambu. A mi tampoco, con een plat aqui mesmo, então zo en nou era maar even back, dus maakt niet uit. Basta hulp não podrei. Ja, hulp na tambu, sim, pero mi que me ni chang ting, Nada. Leo maar, dita lubida di puntra, en dan kute awaki ku e beeld também tá bom. Of het beeld goed is. Sì, ma mira, celta puntra, sì, shonang e beeld também tá bom. A trobe manda commentario di modo che nos mira ko etiquette bij Facebook user, weet je maar jammer ko etiquette anoniem, pero sei un fallo di Facebook, per nos haya melding ku nanta trabajando ribeje. Dus jossa ta ko ki regla a trobe Facebook ta bole vincune. Maar como é que vez aqui também nem mais beperking, o hobby cos mais bom para papia, o eronan da bisa nos nem mais para papamento para sombra e tal não na Facebook. Hey, papiamento is nu een officiële taal, que mij não bobinge coi mis. Well, sí, bom, né que men, sí, bom, né que men. No, pero Shonan. Na contestar, é bem tá bom? Ja, Shonan contest aqui na trove, a trove bota mira ta sali Facebook user eta bonbon Ja. Solange ata lida. Solange, meu amor, conta. Ato Solange para contestar boa pergunta e programa tabaita Jara Song Award metade 8 que men babai comédia, bom perde nada,
Dus, Gerson anoche, nostra programa Problema Financiero, tin solution pe. Bom, pode mira a trovare bolle alle Facebook gebruiker. Anto, Mhm. no een nummertje persona. Pero no, het duidelijke zin aquí, mi porque de gerust pa awero, mi tariocho, ku elenco di badamada na tambu. Eh, Solange está aí. Regelkaartje, Rita, regelkaartje para mim também vai. Well, Deze namiddag is gratis promo. well, bom, dus, nou, lo mi potira un bakio waki botafango. Vamos. Bako que men, no, no está queda pendiente así, nee, yo no me te verwachten, vos nang, awe noche mi tari ocho, con Dios poder, anto, mañana trobet in Pika Pika, anto mañana nos junto con Glen Tram, con eigen pad, con esta sigi, con siguiente party a trove di tarot carta con annificazione, che men tiki tiki nos posigna traha con tarot kaarten tipo tenminste, che men cada uitleg, loketing, ribe kaarten, ribe tour e detalles nan die pintura, paso cada pintura ting significación, die kaarten nan, que men, ja, es esta mañana noche, mitari 8. Entonces, Gerson, nos ting a trove stichting Okan, ku problema financiero, ting solution pe. Zo na mos mesa. Solution ting paturkos. Dia di bai, un ting solution. Paso e sei, tamme ting gusoso de. Dus, mita guarda vos nang, awenochi, mitari 8, chel, verklapnos, kiko aboting, otro si manjara so. 20 december, november, Nuevo Noche, hebben wij Marvin Asoro te gast. Eta ja, ik noem hem een activist. Ela lanta platform kuyama niet zo jeugdzorg. In ons debat heb je over die jeugdzorg, zo'n zaken die goede verhalen en slechte verhalen. Anto welke veranderingen hij wil gaan maken. Anto, ik ook het maar leuk dat hoop je in dit ding te maken ermee. Anto door ik het live kan je je vragen stellen en alles. Dus is een hoopie to kanti die assunto Dus zorg dat jullie 20 deze niet komt het in december kaba. 20 november. Ja, maar you? Wie dat staat? But you wait. We wait. Anyway, 20 november om 9 uur in de avond ben ik er weer met een heerlijke nieuwe topic. Informatief en educatief. Zonder taboe. Men queda pendiente para e promo, dus vos lo mira e promo verschijnen para het thema die 20 november, denk Pika Pika NL. Ja, en het geld avisa. We rekenen men, no, queda pendiente, no sé qué tú vas bezig, me dan je jammer die ayer nogmaals, pero ja, turcos tiene su motivo, dus nos ting busigi. Wel, Jonang, minta kita mais bastante tempo, tabata um imenso prazer de ting boso e momento aqui, então, danke na boso feedback, nós também outro, a gente mi tarde 8. Tchau, bacaya for, mi sata aqui que passavo. Wel, sim, Jonang, essa aqui tabata test, para si turcosta ok para avero mitari 8. Mita mira vos nan. Te avero, con Dios que. Ciao.